U svakoj firmi koja koristi službena vozila javljaju se isti problemi. Ko je poslednji vozio auto? Koliko ima pređenih kilometara? Da li je vozilo vraćeno u dobrom stanju? I naravno, ko je sada rezervisao vozilo koje vam je hitno potrebno? Zaboravite na haos. Upoznajte aplikaciju koja pojednostavljuje praćenje i kontrolu službenih vozila. Kao zaposleni, jednostavno rezervišete vozilo putem aplikacije tako što unosite datum i vreme preuzimanja i vraćanja vozila. Nakon potvrde, rezervacija je vidljiva u sistemu, a vi ste sigurni da će vozilo biti dostupno kada vam zatreba. Kada preuzimate vozilo, prvo ga fotografišete, zatim unosite i slikate trenutnu kilometražu, dodate trenutnu lokaciju i unesete planirano vreme povratka. Nakon potvrde, vožnja je započeta, a svi podaci su bezbedno sačuvani u aplikaciji. Tako se osigurava potpuna evidencija svake vožnje i smanjuje rizik od nesporazuma. Sa admin panela, vlasnik firme ima potpunu kontrolu nad voznim parkom. Može da prati aktivne i završene vožnje, dodaje i uklanja vozila, prati rezervacije i status svih korisnika. Uz ovu aplikaciju, vaša firma štedi vreme, povećava efikasnost i eliminiše nesporazume oko službenih vozila. Sve je jasno, jednostavno i dostupno, bilo kad i bilo gde. Za više informacije o aplikaciji budite slobodni da nas kontaktirate.